nako ke bang motho ga re tsama ga dikgang tsa BTV News re tla go wena ka tlhamalo re tswa toropo kgolo ga borone mme a re lebe dintlha tsa tsone pele puso e busa lehatshe la metse ya kgagodi le senepole moremi le maunatlala la 10,000 hectares banni ba ramatlabama ba gwetlhiwa go inakanya le temothuo ya kgwebo go tsosolosa madirelo a temothuo ko fa mo tsa metshameko de Wout van Breda le Ariana Ruiz go tswa kwa Afrika Borwa ba hanya lebelo le lesha la dikoloi la Sarona Kgalagadi 1000 km desert race motagaiso ka go rialo tseo ke ditlhogo a re tsena ka tlhamallo mo dikganyeng tse nna ke ona ra banteng ka lakatšane ke na le sentle moeng o diranola ka puo ya diatla setse ke ya gakwa o tla le re tsa metshameko a re tsena mo go tsone Tautona Advocate Dumaboko o tlhomamiseditse banni ba motse wa kgagodi gore puso e busitse lehatshe la bone la bogolo jwa 10,000 hectares le le ralalang metse ya kgagodi le senepole le tsela ya moremi go ya kgagodi le maunatlala se se tla morago ga gore puso e le tseye mo go bone ka maikaelelo a go dira ditlhabololo tsa dikago tse di farologaneng morago ga foo banni ba metse eo ba ne ba ikuela ba dirisa babueledi ba Abel Lawyers go kopa tlhaloso ya gore a lefatshe leo le tserwe ka ga molaong le go batla go bona dipampiri tsotlhe tse di supang thulaganyo eo ka yotlhe Tautona Boko o ne a tlhalosa se tota mo phuthegong ya kgotla e neng e buisana e neng go yona a buisana le go lekodisa banne ba kgagodi ka ga ditlhabololo le dikgang tse dingwe tse di amanang le setšhaba a ile gore lehatshe le ke la bone jaaka nna ke dumela gore le letseye mo go bone beng ba lehatshe ba tshwanetse ba bo ba dumalana le lona gore ba le neela lehatshele ke buile kgang ya mejana ke bo kere ha lehatshe la bone ba re bola gore le tsewe go dirwe madirelo a go nna jalo mo go lone go raya gore ba na le seabe share mo madirelong ao mme ebile seabe sa teng ga se ko tlase ga 10% ya madi otlhe a tla bo a tsentswe mo madirelong tsamayang ga e le gore la rialo mme ga ba sa dumele ba sa batle gore le tseye lehatshe la bone ko ntle ga gore le go ba rapela gore ba helele ba dumetse ga le ka ke la tsaya lehatshe ka jalo tsheko e tsamayang le go e ntsha ko makgote a ditsheko le ba busetse pele lehatshe la bone re bue ba le tshotse re bone gore re dumalana eng ga re dumalaneng tshwetso ya mene ya nna yone mme gone mo ba ga rona le gone le se ka la tsaya gore ke ne ke le irela favor a se favor ke tshwanelo ke diragatsa ditshwanelo hela nna ke eng le tshwanelo a ke re lehatshe ke la lona ke mahudiso ke masimo mo kgaolong ya lona ha lehatshe le letsewa sekidi se se kalo go raya gore masimo mahudiso tsotlhe ga di sa tlhole di le mo diatleng tsa lona banni ba motse wa Ramatlabama kwa kgaolong ya Morolong ba gwetlhilwe go inakanya le temothuo ya kgwebo go tsosolosa madirelo a go thusa go tlisa ditlhabololo go nonotsha itsholelo motshwarelatona wa lephata la lefatshe le temothuo Dr. Edwin Dikoloti o buile se a buisa phuthego ya kgotla kwa Ramatlabama a rutla Gilbert Mogorosi ka pego mo tekudisong Dr. Dikoloti o tlhalositse ha motse wa Ramatlabama ga mmogo le kgaolo ya Morolong ka bophara e na le meamuso le madirelo a nonogileng a sa kolweng mo go tsa temothuo jalo a rotloetsa banni ba kgaolo go tsenya mo tirisong madirelo a go nna jalo ka seo se ka thusa go tlhama mebereko le go tsisa ditlhabololo mo kgaolong kana gampieno ha o tsamaya hapitsane se ka ne re halalo ba tsebe le ga di maka mo lemeng ka gore la go utlwa botlhoko go na le tanka go na le madirelo a ile gore nka boela amashi a ruile mehu mme re babaletswe ke letlhoko la mebereko go tlhokagala gore re hetole ka ga re akanyang ka teng ga re sa bankanye dikgang tse go heta mebereko ra go nna phokojoko morago
banni ba motse ba supile ha ba itumelela kgothatso ya gatona ya gore ba ikite ka thupana. Utlwantse o re ira agripreneurship mo kgaolong ya rona. Re na le tshimo hele ha 998 hectares. Ye bidwa nya Namphadi. Ho kile ga te go se ga dilo tsa temothuo mo teng. Ha re itse ko reporta teng ile teng. Ya no se ke se kopa morena. Yo kopa gore o ke tse dinako tsa bodarai bogoletswa le ka 12 kana seo gape le gone tla be le go hetla mebereko. Bana ba tswang ko makoko ba St Martins ha pula e ne le MP1 ga ba ye sekweleng gotlheledi go tsela ha le deputy CS Taziba ne ka mo isa teng a go bona. Banni ba ne gape ba supa ha ba kopa go ka abelwa sekedi sa lehatshe se ba ka se dirisang e le maemelo a dikoloi tsa megobagoba kwa molelwaneng wa Ramatlabama. Ha ne ba ka ganna le lehelo lengwe hale re le bone ra ka gore ba gelwa yone dintlwana tsa boitiketso di shawara tse le tsone ka nnang di re tswela mosola gape re le morafe ka gore dintlwana tsa boitiketso tse tlebe di re tsenyetsa ina le letseno ba ka tsena ka thupula batho ba modimo benefit motso wa rona gape go nne le go hokotse le tlhoko la ditiro ka go tla hirwa morahe ka kwano. Motshwarelatona wa temothuo o ne gape a tlhalosa ha go ka nna le boikarabelo ga mmogo le maitlamo magareng ga puso le banni go ka thusa go aga le go nonotsha itsholelo ya kgaolo ya morolo mo go tsa merero ya go dira dijo tse di lekanetseng. Gilbert Mogorosi, BTV News, Ramatlabama. E tla re bofelong jwa kgwedi eno sekolo sa boitekanelo college se simolole go amogedisa 4,000 pula ka kgwedi babereki botlhe ba ba ntseng ba duela dituelo tse di kwa tlase ga selo seo kwa moletlong wa go ipeela seo ka mosupologo tona wa perekolo selegae Pius Mokgware a re fa dikompone ka bontsi di ka simolola go duela babereki madi ao naga se la Botswana le tla nna gaufi le go fedisa pharologano ya dituelo. O ne gape a rotloetsa dikolo tse dingwe tse dikgolwane go tsaya malebela mo go sa boitekanelo college a rutwa Tsholofelo Tombale. Kakanyo ya puso ya go rotloetsa gore bodiredi bope fela bo seka jwa amogela dituelo tse di kwa tlase ga 4,000 pula go lebega bongwe ka bongwe ba simolotse go e diragatsa le fa gona e se botlhe ba ba moono mongwe ka mogopolo o sekolo sa boitekanelo college ke sengwe se se supileng fa se tla baakanya dituelo tsa bodiredi jwa sone. Today we celebrate something greater than Gompieno re ipelela se segolo re le sekolo re ipelela tshimolodiso ya go inaakanya le mogopolo wa puso wa go amogedisa bodiredi madi a seng kwa tlase ga 4,000 pula re dumela fa seo se tla hetola matshelo a bone. of changing lives. I want to see a lot of institutions, learning institutions, taking the lead. Ke eletsa go bona dikolo ka bontsi di diragatsa keletso ya dituelo tse di botoka tsa madi a 4,000 pula go supa fa se kgonagala. Pula is achievable, is doable. 4,000 toba e tsota re thusa motswaro go tla khabatha itsholela motswaro na wa tlogedi e tla khaba le phele se re tina le modlo sepulwana. Tona o ne a kgothatsa bodiredi jwa sekolo go tia moko ka jaana dituelo tsa bone di tokafaditswe. With responsibility. Now production up. How long to over Nisabolova? How long you got in Nisabolova to go? The funeral legal who full up very chaser. The Zama won't tell up. Cut the more pavement than Razama. Change the Kawali. They too soon. Ndate ngakona usitse kwanje abona ka 2 seconds abare ba disaditsebe ayise re ri imetse mo re seitse gore re morere o molo mo ke ga le modumo hela sa tshaga. Se jaanong se raya gore mahelo a kgwedi eno bodiredi jwa sekolo sa boitekanelo college jo bo ntseng bo amogela dituelo tse di kwa tlase ga 4,000 pula jaanong bo tla simolola go amogela dituelo tse di botoka jaaka puso e eletsa. Tsholofelo Tombale, BTV News, Gaborone.
Thulaganyo ya Maung Business Collection e alositse bagwebi ka dithuto tse di hapegileng go godisa dikitso tsa bone mo go tsamaiseng dikgwebo tsa bone le go aga madirelo a motia. Mookamedi wa kompone ya Chobe Holdings John Gibson a re dithuto tseo di botlhokwa mo metlheng eno e seemo se fetogileng ka jalo di tla ba thusa go itsetsepela mo kgwebong. O ba gakolotse gape go ithuta thata go tswa mo diphosong tsa bone. A re utlwe mpho Aaron. Lekala la Maung Business Collective le thamile morago ga go lemoga fa dikgwebo potlana di lebanwe ke dikgwetlho tse dintsi fa go tla mo phadisaneng le dikgwebo tse ditona. Ke ka moo ba Chobe Holdings ba tsere tshwetso ya go ruta ba dikgwebo potlana maele le dikitso tse di ka ba thusang go tsholetsa boleng ja dikgwebo tsa bone. Ba dira jalo ka maikelo a go tsaketa pele le go beeletsa mo go thabolleng dikgwebo tsa monogae tse ka tsone di ka godisang kgaolo ya bokone bophirima. And we learn how to run businesses that are resilient. Because the world is a hard... Re ithuta go tsamaisa dikgwebo tse di ka kgonang go itsetsepela mo dikgwetlhong ka go farologana. Fa Donald Trump a oketsa makgetho a dithoto tse di tswang kwa ntle ga lefatshe la Amerika, batho ba ne ba tshwanelwa ke go tla ka maano a go itsetsepela. Re ithutile go tla ka maano a mašwa a dikgwebo tsa rona. Re tlhokana le go tshwaragana go aga botswana o mošwa, ka jalo go botlhokwa gore ha re bua a bo re bua ka lentswe le lengwe mme re le makalana a farologaneng. Bohatab le bo Business Botswana re tshwanetse ra dirisana le bone. We need to work together in partnership. We need to take Hatab and Business Botswana and start that community. We perceive it as a very smart business decision from Chobe Holdings to invest. Ke maitlamo a mante fela thata a ba Chobe Holdings ba tsileng ka one a go beeletsa mo dikgwebong tse di potlana. Segolo bogolo mo go bone beng ba dikgwebo ba leka go godisa dikitso tsa bone go katla le go nna le maele a mašwa a go godisa dikgwebo tsa bone. Being an entrepreneur and being a business owner is a tough thing to do. It's a 24/7 job, as we all know. Dialogane di supile boitumelo mo dithutong tse di eteletsweng pele ke ba Chobe Holdings ka jana di tla ba thusa mo go itsetsepeleng mo kgwebong. As it says, it's actually a journey. It's a mindset problem. You have to keep getting better. Ke leeto le lelele gape ke tsela ya go fetola ka ga re ntseng re dira dilo ka teng gore re kgone go fitlhelela go lo gongwe re le dikgwebo. Se se raya gore re tshwanetse ra nna le karolo mo dikgwebong tsa rona re netefatsa fa dikgwebo tsa rona di gola. Our business is coming here to learn all that we needed to learn so that we become better entrepreneurs. Lenaneo le ne le ngwe le bagwebi ba le 17 ka kgwedi ya Ngwanatsele ngogola mme ba le 15 ba kgona go aloga morago ga go tlhatlhelwa mo dithutong tsa madi boeteledipele tomagano le ditsamaiso tsa kgwebo tse di tla nnang le seabe e seng mo kgolong fela mme le go tshwaragana go ya pele. Mpho Aaron, BTV News, Maung. Ha re lebella dikgang tse dingwe motho wa gaetsho baruti ba dikereke ka go farologana kwa matsheng wa maweneno ba letse ba kokwane go rapelela dikotsi tsa tsela tse di tshabelelwang ke go tlhagoga segolo jang ka malatsi a Paseka. Kgosi Sembembo o tlhagisitse baruti bao go se itebaganye hela le motse wa maweneno mme ba rapelele dikotsi le hatse ka bophara. A re utlwe Khomišene Phanyane ka pego. Ine ya re ngwaga o hitileng gape go a kotsi e masisi e neng ya gapa matshelo a batho ba lehatshe leno ba ya malatsing a Paseka kwa Aforika Borwa. Ka jalo seo se na sa tisa matshwenyego mo setšhabeng gore go ka tweng ka dikgang tsa mohuta o segolo jang ka malatsi a Paseka. Ke ka moo mo motseng o wa maweneno dikereke di neng tsa kopana go ta go rapelela malatsi a Paseka. Ke a lo amogela gape le ga morena ke re tholang lo rapella dikotsi tsa di-Easter lo a itse gore malatsi a ke malatsi a maswe malatsi a ke malatsi a e leng gore ga a tla go tsena rotlhe ga re itse gore a mme tla re le le tlhabang ka mosotho tsoge o ka re modimo a ka re pata gore pata ke bua ka gore a tsena le nna mo thapelong yewa ga ke setse ke e tlhatlosetsa ko legodimong gore modimo a kgone a arabe dikotsi tse di diragalang mo ditseleng ka bontsintsi jo bo heteletseng tse di re utlwisitseng botlhoko le rona re le seruti kwano mo motseng wa maoneno re na re bona go le matshwanedi gore ba gaetsho re kopane re dire lentswe le lengwe hela le re le bopileng le le tla tsamang ya go goroga ko modimong
bangwe ba baruti ba supa ha ntlha e nngwe e gakatsang dikotsi tsa tsela e le nnotagi mme ka seo ba kopile setšhaba go gokotsa go iphithisa dino ha ba tsaya maeto go yeng mahelong a harologaneng. le yone ko dikoloi nka bo go sena dikotsi tsa dikoloi ka lebaka la nnotagi bagaetso nnotagi e jaletse mme ebile ile le ko gone bana tota mme anong bagaetso ke rata nnotagi re ikhutlise mo nako ya gompieko re a lela ka dikotsi tsa ditsela re lela ka batho ba ba tsamayang ba kgaogana malapa a kgaogana ka lebaka la gore nnotagi le yone e ka mogare a go nne le go bona gore a ya mokgweetsi o itekanetse a mokgweetsi o mo seemong sa gore a tsamaye distance e telele tshwenyegang gore a itapolose go tswahela ga distance ya rona ya tsabong sekomane e matsapa tsela seemo sa yone le sone se kgona go go latisa re sa lebale gore le rona batho re na le tsa rona tse re tshelang ka tsone tsa matshelo a selegae tse tsotlhe tsa ga di ka go kopanna di na le go ka go utswela concentration o bo ka lapa o bo ka se wa ela thoko gore go na le mo pele ga tsela ya gago gore se se ka go kgoreletsang. Baruti ba ne ba supa gape ha ba tshwentswe ke kgokgontsho ya bong e diragalang mo lehatsheng leno ka jalo ba ne ba supa ha ba taema ka thapelo le go kgothatsa batho go itshwara ga mmogo le go kopa thuso ha bana le dikgweetho. Khumiso Maphanyane, Botswana Television, Omaweneng. Bani ba motse o Makaleng kwa kgaolong ya Tati West ba kopile gore baithuti ba sekolo sa Pelaelo Junior Secondary School ba agelwa matlo a boroko mo teng ga sekolo ba re seo se ka thusa go hokotsa mesepele melele e baithuti ba tlamegang go e tsamaya go ya sekolong ba tswa kwa metseng e mabapi e akaretsang Mambo, Masingwaneng, Setšhele le Gulubane ba tlhalositse fa ba dumela ha seemo seo se ama maduo a baithuti ka bangwe ba goroga thari bangwe ba lapile ha bangwe ba sa tle sekolong gotlhelele ka dinako dingwe banni ba ne ba rulala mo palamente wa bone Justin Hunyepa matshwenyego mo phuthegong ya kgotla ko a rutlwe ke dibonyele kalake ka pego. Mo diphuthegong tse di tsweletseng tsa mo palamente wa Tati West banni ba motse wa Makaleng ba gakolotse puso ka se dikileng se ba tshepisitse ka go agela bana matlo a boroko segolo bogolo bao ba ba tswang kwa mafelong a mabapi le Makaleng ba re nako kgolo ke eno ya go thusa sekolo sa Pelaelo Junior go ka kgatha leitho la baithuti. Sekolo sa Pelaelo ra sa le kopile o se dire se arabe di hostel since I'm more than 15 years, let's have a work. Now I'm not going to the Banaba Shoko. Banaba Chanko, Bo Masingwaneng, Bo Setšhele, Bo Gulubane, Bo Mambo. I'm Pladina, fa ba matshwenyego ao mo palamente Hunyepa a re puso e tla sekegela tsebe dintlha tseo go kgontsha go nna le thuto ya boleng. Maro, kapo ana le baruta bana bona ya kwa ga e selo za bona ga se ba bona ba go ba ke tuna e me ba le tsita eno go ba di place le bona bana ba thata ba bana ba la pile ba tswa go ma se ma ba se ba di go me bana ba mutimo ba ba ta ka dina ba go ma go ka dina maro ba to go te ba ma se ba o ba le ba ba ka dina ba ma se ba ba go pele le se mo sa so mo go tse dingwe banni ba gwetlhile go tswelela ba tshegeditse mowa wa tirisano mmogo mo go lekeng go fetola le go tlhabolola motse wa bone. Ke Dibonyele Kalake, BTV News, Makaleng. a re tlholemela yaanong tse di diragalang mo mahatsheng a sele mme ha re simolola ka kwa Sudan lekana la mahatshe la dijo World Food Program WFP le kopile bana le seabe botlhe ba bamega mo kgotlang e tsweletseng kwa lehatsheng la Sudan go emisa ka ponyo ya leitlho mokgwa go kgoreletsa go tsena ga dithuso kwa lefatsheng leo lekgotla leo la re go mo marading a bao ba kubetsanang go netefatsa ga dithuso di goroga kwa setšhabeng sephatlo sa palo ya batho ba lehatshe la Sudan ba tlhoka dijo mo go bakileng mopalo segolo jang kwa toropong ya lefatshe leo ya Darfur
seemo seo se ntse maswe hela thata kwa dikampeng tsa batshabi tse di fitlhelwang kwa Zam kwa bokone jwa Darfur. Dikgolborego tse di bakile gore batho ba ba hetang 13 million ba tshabe kwa magaeng a bone fa 8 million ya bone ba le mo lehatsheng la Sudan fa ba bangwe ba le mo mahatsheng a mabapi. Lekgotla la WFP la re go tshwanetse go tliwe ka maano a go fedisa tlala go tokahatsa botsogo le go ntsha metsi a phepa. Ka tsa matsa se le motho ga itse ke khutlisa tse ke di tshwereng ke nela ya no city ke a gakwa a go nele tsena di tshwereng tsa metshameko. Potso yo sa tswa go feta yo ke kgaitsedi ake one Rabanteng ka la ka tšhana gona di kgantsa go sa Setswana tsa nako eno mme molwatsana o sa tswang go utlwa o ra jalo gore nako ke a tsa metshameko ke bidio hela go te city ke aga kwa mme di kgantsa rena di eme jana mo maitekong a go tlhopha batshameki ba batla phadisanang kwa setlhopheng sa setšhaba le go tla Botswana Darts Association le ne le tshwere metshameko ya ditekeletso kwa kgaolong ya bokone kwa sekolong sa Matters Bay go ka tlhopha batshameki ba batla emelang lehatshe leno mo dikgaisano tse di latelang. Mogokaganyi wa banana ba bokone wa Botswana Darts Association Malebogo Subule a re kgaisano tseo di neela batshameki sebaka sa go dira sentle le gone go ikokwanyetsa dintlha go ya ka bokgoni jwa bone ka maikaelelo a go tsena mo setlhopheng sa setšhaba. Re bata bana ba ba under 18 boys and girls each category re bata 4 ne re sologetse gore bana ba rona go tswa mo note ba tanna bantsi mme re kgonne go bona bana ba le 18 fela. Maikaelelo magolo ke go tsa bana ba rona ba go re emela ko region 5 ko Zimbabwe ya no ne re eleditse gore bana ba rona ba ka taka bontsi rata go thopa re lebile bone ba ile gore ba supa bokgoni jo go godimo re batla go bona sports sa rona se godile se ile go godimo. Batshameki ba ba dirileng sentle ba tla ya go gaisana le ba ba tlhophilweng kwa borwa mo kgweding e latelang mme ba buile jana. Ne le difficult thata le gone ka gore ne ke na le 8 months ke sa train ano so ne ke tsogile for the first time ke tshameka game anta. My friends are very supportive so ba nthusitse. Go emiwa nokeng ke ditsala tsa me ke gone go nthusitseng go ne go le thata ko tshimologong ya kgaisano mme fa ntse e tsweletse ka kgona go dira sentle. You get through it. Ke ikutlwa sentle gape mathata ke gore fa gona batho mo leagueng ya under 15 boys. Setlhopha sa setšhaba se se tla bong se tlhotlhilwe ka kakaretso se tla ya go emela lefatshe leno kwa dikgaisano tsa African Union Sports Council Region 5 Youth Darts Championships tse di tla tshegetswang kwa Zimbabwe ka kgwedi ya Phatwe. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Mme le tsela nngwe ya go godisa motshameko wa softball mono gae setlhopha sa kwano sa setšhaba sa banana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 10 le bofera bongwe se amogetse taletso go phadisanang kwa kgaisanong e e rulagantsweng tota kwa lefatsheng la Japan. E tare ka June e be re isa bana ba under 19 ko Japan ba to ba tshamekela ko Takasaki re inviteilwe ke the city mayor Gonekwa ba go tshameka le mahatshe a le 6 ba tshameka le bankana ba bone 6 ke include Botswana e leng Japan the host, Singapore, Italy, Germany, Tanzania le Botswana ke rona re tabone re le ko ke ka re hela ke re ba re thusitse sengwe le sengwe se duelwa ke bone mme le BNC e re thusitse ka madi a bo dikampa hela ya le bo di allowance tsa bana ga gwanya go le go ntsi ka gore e tare pele ga di game bebe ba nna le like clinic training ba rutwa ke bone ma Japane tsele le tsele hela tse di amang softball ka gore tota hela gona o ka ela thoko sport sa rona ka ko baneng o ka re se wetse ko tase ka gore ga rena school sport mme hela gone ke ka re go botoka ka gore ko di CSE high school ba break re na le ba le mmalwanyana ba ba tswang mo di local clubs e be re nna le ba ba tswang ko
isa ke di-private schools re sologetse gore ba re neele coach e tswang ko Japan. mme motsana wa tsho a re garela dikgang tsa rona ka tsela e ntseng jaana Wild Van Breda le Adrian Roots ba setlhopha sa off-road go tswa kwa Afrika Borwa ke bone ba fenyi ba lebelo la dikoloi la sa rona ka lahari 1000 desert race moraga go dira diaba ba wetsa lebelo leo mo nakong ya diura tse 5:30 monna wa setlhopha sa monogae sa Kalahari X Country Racing Cosmas Manulikos ene o ne a fenya lebelo leo la dikuta kana dithutu mo nakong yotlhe ya diura tse 5:10 motsana wetso e le yone pego e leng gore nna le wena re kgaogana ka yone re tla boa re kopana gape mo letsatsing la ka moso mme yone Rabanteng Kalakatšane o tla ba a buile go go tseeletsa a garela ditirelo tsa tsatsi la gompieno mo nakong ya gompieno ke leboga ke be ke lemoga kgaitsadi ake sentle moeng yona a rena dikgang tse ka puo ya diatla go fitlhela re kopana gape tlhola sentle. As governments, we use policies to address problems that require solutions. This means that the policy-making process, may I underscore that policy-making process is